Okey, tuan-tuan boleh kita mulakan? Bisa punya ni. Nah, ada sifat perkenalan. Wih, laju. Tadi yang tadi grup sini balik ke situ. Okey, tuan-tuan, saya ingin menjemput tuan-tuan sekali lagi untuk berdiri bersama saya dengan gembira. Boleh? Okey. Now, first kali tuan-tuan kena cari pasangan berdua. Pasangan apa? Berdua. Now, dah dapat belum? Dan tuan-tuan kena berdiri berhadapan dengan pasangan tuan-tuan itu. Dah dapat? Dan bila berdiri berhadapan dengan pasangan tuan-tuan itu, saya nak tuan-tuan lihat ke dalam mata dia. Yes. Dan beritahu pasangan anda, saya pasangan anda hari ini. Dengan suara yang paling seksi. Okey, now, dan di antara kedua tersebut, seorang pilih jadi belalang, seorang pilih jadi belatung. Seorang jadi apa? Belalang, seorang jadi belatung. Dah decide belum? Dah decide. Okey, belalang dengan belatung. Dan perempuan begini, berhadapan begini dengan pasangan perempuan, tangan kiri di belakang, tangan kanan di depan, as if when you would like to shake hand with him or with her, as if, maksudnya, apa? Begini, yes, tak salah, dia begini ya. Yes, begini ya. Tenang begini. Dan katakanlah dia belalang, saya belatung. So kalau tuan-tuan terdengar perkataan belatung, maka belatung kena buat apa? Kena selamatkan tangan dia ditangkap oleh belalang. Sebaliknya kalau belalang yang disebut, maka belalang yang kena selamatkan tangan dia dan belatung kena tangkap. Ready sekali? Alright. Okey, terima kasih. Okey, bang. Tu. Jom. Sana. Pergi sana. Sini. Okey. Jalan. Oh, kalau kanan, kalau tangan. Oh, okey. Lalu semua beratung? Saya buat. Oh, okey. Ikut mana yang kira nampak. Oh, okey. Perkataannya apa lupa? Belalang dengan belatung. Semua dalam posisi ataupun dalam keadaan bersedia. Oh, dia sebut beratung abang boleh. Belatung. Okey, ready sekali. Belalang. Yang disebut kena
Saya di depan untuk saya depan sekali selalu kena panggil. Tak panggil terus kan. Okay, hari ni saya akan share dengan perempuan. Banyak teknik closing sebab ada orang dia kita pernah ingat kita bukan sekadar buat marketing, kita buat apa? Sales and closing. Ada agent yang confuse. Basically apa? Marketing ni apa? Marketing adalah attempt penceritaan, promotion tanpa ada urgency untuk close case. Itu marketing. Sales maksudnya bila kita jumpa tu, kita expect that we close the deal. You see form, then of course later dapat payment itu sales. Yang mana kena buat? Saya tanya, saya jawab. Dua-dua kena buat. Beritahu sebelah, dua-dua kena buat. Dua-dua kena buat. So, marketing untuk long term, sale untuk apa? Short term. Now, the first technique kau sudah 9 dekat head up tu. The first technique, ada banyak teknik, ada more than 10, 50 teknik. Tapi hari ini saya nak share yang 6 sahaja yang mungkin applicable to all of you. Yang pertama, dipanggil assumptive close. Cuba semula. Assumptive close. Yang kedua, option close. Yang ketiga, summary close. Yang keempat, direct close. Yang kelima, urgency close. Dan yang keenam, question close. Ada berapa tuan? Ada 6. Okay. Contoh yang pertama dulu, assumptive close. Dalam bahasa yang mudahnya assumptive close ni, yang pertama yang perlu tahu adalah bila kita buat presentation, jangan tunggu sampai prospek kata saya suka lah plan ni, macam mana nak apply. Jarang lagi ada prospek yang al-lurusi, al-peduli dan kayuin macam tu tadi. Biasanya kita yang kena lead them to make decisions. So that means assumptive close maksudnya kita andaikan after kita buat presentation, kita andaikan dia memang nak, walaupun dia tak ada bagi any buying signal, dia tak cakap yes, tapi kita perlu andaikan bahawa dia nak. Macam mana cakap? Contoh, Mr. Prospect, so far how do you feel about this plan? Always tanya apa? Feel. Jangan sesekali tanya what do you think about this plan. Apa beza dia? Beza adalah satu, saya attack emosi, yang ini saya attack logik. If you were to ask what do you think about this plan, logik ni tuan-tuan, Tuhan bagi jadi otak kita logic thinking belah mana tuan? Kiri ke kanan? Kiri kan? Logic thinking, kerja dia antara kerja yang utama adalah untuk lindungi tuan dia. Jadi apabila prospek dapati bahawa dia kena keluar duit 500 sebulan, maka logik akan cuba lindungi dia. Itu yang keluar macam-macam alasan, mahal, nak compare dulu, lagi apa lagi? Yes, lagi nak survey dulu, macam-macam. Sebab apa? Logik akan cuba justify untuk tuan dia tidak keluarkan duit. Itu kerja logik. That's why apabila kita menghadapi apa-apa bahaya, panas, apa-apa pun, maka logik akan jaga diri kita. That's why never ask in the sales question, what do you think? Sebab dia akan mengundang logik yang dia tak fikir pun. Masalah keluarga dia kena kira, tak ada, dia tak kena dengan emosi. That's why gunakan kata apa? How do you feel about this plan? Feel akan attack apa?
emosi. Always remember, people always say people buy because of emotion and justify with the logic. Okay, now you buat assumption dia nak. Jadi ditanya dia, how do you feel about this plan? Normally the answer will be good, tapi disambung dengan but. Good but. Okay. Good, bagus, tapi okay. Ini yang kita takut. Sebelum dia kata tapi, perempuan, you kena potong siap-siap. Very good, plan ni bagus. Okay, walaupun bagus. Terus sambung apa? Walaupun bagus. Okay. Tidak semestinya Encik boleh dapat plan ni. Kerja saya hanya membantu Encik untuk apply sahaja. Sambung dengan Encik selesa untuk simpan secara yearly ataupun half yearly. Encik selesa nak guna credit card ataupun debit card. You just buat andaian bahawa dia memang nak. Boleh tak boleh? That's how kita entice dia untuk buat keputusan. Jangan sesekali tanya yes or no. Kenapa? Dalam hidup kita perempuan, kita banyak dengar kita no ke yes. Banyakkan no. Jadi tendensi untuk orang jawab no tu is there. Okay, boleh? Yang kedua, ada soalan apa? Yang kedua, option close. Yang ini saya punya favorite. Kenapa? Apa-apa saya present pun, saya akan bagi option pertama ataupun plan pertama dengan paling kurang plan yang kedua atau option kedua paling kurang. Kenapa? Reason dia. Kalau you hanya bawa satu plan saja, satu quotation saja, the other answer will be no. Itu bahaya. That's why always bawa berapa option? Dua option. Contoh, memang dia perbincangan dengan you, dia nak simpan 300, tapi you bawa aja 500. Bawa aja yang lebih sikit, jangan bawa yang kurang. Bawa 200, maka bawa 200 dia lebih cenderung untuk ambil yang 200. Dia nak 300, bawa aja 500. Dia nak 500, bawa lagi 1000. Bagi dia berapa option yang ni? Dua option. Sebab kalau tak nak A, dia ambil B. Tapi kalau tak bagi option, the other option is what? No. Betul sebelah. No. Okay. Itu option close. Yang ketiga, tuan-tuan, dia bagi summary close. Apa maksud summary close? Ini biasa kita promote dan menjual plan-plan yang komprehensif. Okay. Yang ada pelbagai benefit dalam satu plan. Ada personal accident, ada critical illness, ada waiver, ada DPD, ada death dan sebagainya. Medical nak jual tak? Medical masih jual? Masih kan? Dia mencabar tak? Agak mencabar kan? Kita apalah. Okay? Okay, dah. Untuk plan-plan yang komprehensif seperti ini, kita buat summary close. Maksudnya, after kita present, kita summarizekan balik. Contoh, kita lagi 100,000, ini 100,000, ini waiver yes, kan? Lepas tu TPD telah 100,000, desk telah 100,000, dan ada apa lagi? Apa lagi? Ada rider yang biasa jual? Hospital benefit jual? Ada kan? Okay. So katalah dia je. So apa yang you buat after you present, you summarizekan. You check prospek dengan adanya plan dan financial business takafu ini, maka Encik mempunyai benefit ni 100,000, benefit critical illness 100,000, waiver kalau berlaku apa-apa, berlaku critical illness dan TPD sebagainya tak perlu simpan lagi, TPD 100,000, death 100,000 dan sebagainya, bla 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 bla. Okay. Dengan hanya ini adalah komitmen, betul ya? Ini adalah komitmen
Pro BSN kepada Cik Puan. Komitmen Cik Puan adalah menyimpan secara sistematik 300 sebulan. You summarize kan? So is it a good deal? Komitmen kita banyak tak? Total? Banyak. Tapi komitmen prospek kita berapa? Hanyalah menyimpan secara sistematik 300 bulan, 500 bulan. Itu you summarizekan benefit ini. Itu namanya apa? Summary close. Ada soalan? Boleh? Faham? Okay. Yang keempat, direct close. Ini kalau puan ini, dia suka direct close. Sebab dia tak suka orang bermainkan dia. Kalau nak, tak nak, tak apa. So direct close maksudnya, dia terus tanya, Mr. Prospect, Cik Prospect, so you dah faham tentang plan ni? Selesa dengan 500 bulan, selesa dengan 1000 sebulan. Kalau selesa, let's make the next move. Itu namanya direct close. Sebab bila you firm, prospek akan firm. Tapi kalau kita takut, nanti dia rasa macam push dia lah. Jangan rasa takut. Sebab apa? Dia you nak tolong dia kan? Katalah disebabkan dia tak push dia hari itu, tiba-tiba the very next week dengan cerita orang tu kemalangan, orang tu didiagnosed by illness. Macam mana you rasa? You akan rasa very much guilty. The next one will be urgency close. Urgency close maksud macam ni. Mungkin kalau kita cerita tentang urgency close ni for our benefit, contoh Cik Prospek, tolonglah saya bulan 11 belum sangat kritikal untuk saya. Saya kena close this month. Boleh tak tolong? Itu untuk kebaikan apa? Kita. Tapi lebih baik kita ceritakan agensi itu untuk kebaikan dia. Contoh, ini yang biasa kita praktiskan. Mungkin company tak buat, tapi agensi boleh initiate macam ni. Contoh, yang tak perlukan kos yang banyak. Mr. Prospect, saya faham you mungkin ambil bulan 1, tapi boleh tak you consider cadangan saya untuk you start bulan ni. Sebab bulan ni kalau siapa yang apply, okay, agensi kita ada buat lucky draw. Buat apa? Lucky draw. Jangan cakap terus bagi hadiah tau. Jangan cakap macam kalau bulan ni kau apply dapat package umrah. Ada yang bagi janji, tapi saya tak bagi janji. Sebab masa janji itu senang, tapi besok komisen dah masuk, nak jual dah jadi kedepus. Betul? Jadi biasa saya cakap apa? Agensi saya ada launchkan siapa yang apply bulan ni dapat satu lagi draw. Dapat apa tu? Satu lagi draw untuk apa? Tengoklah iPad ke. Zaman sekarang orang suka apa? Gadget apa orang suka? Yes, apa? iPhone. Lagi? Samsung lagi draw tak minat. Saya seorang pakai Samsung kat sini je kata. Lagi? Kamera. Kamera. Mungkin TV. Apa tu? Drone. Yes. Mungkin DJI kamera. Mungkin yes, macam-macam. You boleh. Tapi apa? Lagi draw. Lagi draw yang kedai itu. Lagi draw tak apa kan? So, apa yang mungkin daripada 200-300 orang yang apply tu, mungkin kita tak cakap berapa orang pemenangan, seorang dia mungkin menang. Okey, betul tak? Tipu tak? Tipu. Itu cara. Tapi lucky draw tu akan menyebabkan dia rasa macam fine sekarang. Itu biasa je. Boleh? Alright. Seterusnya, yang terakhir adalah question close. Okey. Ini saya bagi sedikit terus lah. Question close. Sekarang kita nak, yes, soalan. Lucky draw punya hadiah 400. Ada yang equivalent tu dia punya contribution premium lah. Mungkin ada beberapa jenis lucky draw lah kan. Siapa yang 10,000 ke atas kategori ni yang
10,000 ke bawah, mohon kategori 5,000 ke bawah, kategori macam ni. Boleh? 2-3 kategori lah. Sebab apa yang cakap tu make sense lah. Kalau dia simpanan 200 atau 100 RM sebulan, tiba-tiba dia dapat package umrah garanti mabrur. Kurang-kurang satu tiket dah RM6,000 betul. Tak balik modal. Tak balik modal. Tapi yes. You buat lah poster. Buat properly. Kita buat memang benda tu betul. Sebab apa kita nak bagi dia apply? Kan? Siapa yang cakap tadi? Kita juga. Kan? Kita yang launch cakap tadi. Kan? Bagilah dia tak bagi. Sebab bila kita bagi besok kita boleh promote. Kita boleh promote. Jadi orang percaya. Ya? Benda ni. Boleh je baik? Boleh? Kalau nak, ada banyak sponsor lah. Berapa? Okay, now question close Ini is actually question close ni digunakan untuk bridging. Sebelum kita nak yes or no, kita bridging dulu. Maksudnya kita bagi dia trial closing. Okay, contoh, does our discussion today align with what you need and align with your financial goal? Kita test dulu. Okay. Adakah perbincangan kita hari ini align dengan dia punya financial goal dan keperluan dia? Boleh saya pergi ke next slide? Okay. Ini yang siapa yang malu-malu nak terus. Kan? Seterusnya, okay. After everything that I just showed you, what is the most beneficial things that you see and why? After apa yang saya cerita bila tadi, part mana tuan-tuan rasa paling beneficial to you and saya nak tahu kenapa. Kenapa itu penting? Sebab dia yang akan menguatkan hujah ini. Kenapa dia keluar ni? Bukan kita. Dapat? Boleh? Bismillah. Okay. Dan contoh ni kalau cerita tentang hibah dan sebagainya, you can ask feedback, ask the client. Do you have anything against having simpan 300 sebulan untuk contohnya 500,000 hibah? Do you have anything against this? Okay, ini objection tak ada, kita yang bring out the objection. Sebab kita tak nak selepas kita present berbubuh mulut dan juga mungkin present sampai burung pun boleh hidup dekat bawah kita, tiba-tiba dia kata, boleh lah, aku tak ada bajet lah, sakit hati tak? Okay, kita bring out the objection. Okay. Boleh? Ada soalan? Okay, now saya nak share satu lagi. Ini biasa dipakai oleh MDRT dan saya pun kenal this gentleman. Dia meninggal 2015. Okay. Mengikut sejarah, dia menjadi MDRT, COT dan TOT dan all together 41 kali. Berapa kali? Saya sempat berburu dengan beliau masa dalam Malaysia. Dia orang US. Dan antara konsep yang dia share pada hari tersebut yang masih melekat di minda saya dan masih diguna pakai adalah dipanggil action. Sebut-sebut ACTION. Kalau tuan-tuan nak belajar, saya share lah. Nak tak? Betul ke ni? See to resist. Maka hari ni saya share dengan tuan-tuan. Okay, yang pertama, A is what? Muka surah sebelah kan? Okay, kaedah ni sesuai dengan pakai appointment presentation secara casual. Maksudnya prospek tu belum nyatakan, belum share dengan you all lagi apa
So it's very, kita panggil keadaannya situasi yang sangat open. Okay. Tapi kita dah hadapan dengan prospek. Sama ada secara direct atau secara formal, secara sengaja atau secara tak sengaja. Bagi mereka yang susah sangat nak bercerita, nak bawa cerita tentang taraful, masa perbualan, jumpa dengan new prospect, masa dinner dan sebagainya, ini paling sesuai. Norman Gilliland, nama dia sentiasa gunakan this concept untuk close case. Okay, A is what? A is what? Saya tanya saya jawab lebih cepat, betul? Aspiration. Sebut semula. Maksudnya macam ni. Selepas dia build rapport dengan prospek, maka contoh dia akan tanya prospek tu, do you have any plan to retire comfortably? Okay. Do you have any plan to make sure that something happen to you, your family will receive 1 million cold hard cash? Dia bagi apa? Dia bagi aspiration. Do you have any plan, Mr. Prospect, when your child reach 18 years old, dia dah ada 200,000 untuk pergi sambung belajar? Okay. Dia bagi apa tuan? Dia bagi aspiration. Do you have any preparation, any planning? Should something happen to you, all your debts fully paid. Semua hutang rumah, hutang kereta, kredit kad semua dah fully paid. Nak tak macam tu? Dia bagi apa tuan? Aspiration. Jawapannya biasanya apa? Yes or no? Yes. Okay. Okay. So prospek akan bercerita. Sorry, C. Prospek akan bercerita tentang apa yang dia buat. So C means current situation. So dia akan tanya prospek dia, kalau you nak make sure that something happen to you, your family is financially protected, what you have done so far? That is the second question dia tanya kepada prospek dia, which is he is asking about what? Current situation. Apa yang dah buat? So prospek bercerita, so far saya buat gini. Tapi to be frank, my 28 years experience in this business, tak ada lagi manusia yang dia punya insurance takaful dia komprehensif dan cukup. Mesti ada TPD dia dah cukup, critical illness dia belum cukup. Mungkin dia punya critical illness cukup, tapi dia punya personal accident tak cukup. Mesti ada loophole ataupun peluang untuk kita upsell. That's why you can ask many needs. Contohnya, apakah yang dia dah buat so far in order to achieve dia punya aspiration. So dia kata dia dah buat untuk pendidikan. Okay, pendidikan saya dah simpan dengan ASD contoh. Okay, jadi contoh maka ACT is what? T is take away a dream. Take away what? Take away dia punya his dream or her dream. Oh, Encik prospek bagus tu, simpan di KSP memang bagus. Tapi saya rasa bila kita simpan untuk pendidikan anak-anak ni Encik, dia mesti amount tu kena cukup. Nombor dua, kena garanti, betul tak? Kan? Jadi kalau Encik hanya menggunakan ASB atau simpanan bank biasa untuk pendidikan, saya takut, saya bimbang mungkin Encik punya impian nak wujudkan 200,000 tabung pendidikan untuk anak tu mungkin tak tercapai. So kita buat apa tu? Kita take away their dreams. So I is what? I imply concern ataupun dalam bahasa mudahnya empathy. Apa? Empathy. Maksudnya empathy itu apa? Kita tunjukkan bahawa kita faham situasi dia.
Contoh tadi dia kata, oh, saya rasa kalau dengan cara yang biasa simpanan mungkin tak cukup dan tak garanti. Saya faham tu je. Dia cakap apa? I understand that. Paling senang nak cakap empathy ni apa? Saya faham tu je. I understand that. I know where you're coming from. Saya faham kenapa jadi macam ni. So, tunjukkan bahawa you faham dia. Lepas I apa? O is what? Saya tanya, saya jawab cepat betul. Baru kita offer dia apa? Solution. Tapi di Perlu BSNJ kita ada satu sistem simpanan pendidikan untuk yang lebih komprehensif, yang lebih terjamin. Okay, boleh tak kalau saya nak share last kali? N is what? Now you said. Saya ulang Now you said. Ini juga sesuai untuk digunakan pada yang medium to high end market. Sebab orang yang medium to high end market ni, dia tak suka produk cushion. Seriously, you datang dengan satu plan, bagi you itu plan terbaik, itu bagi you. Tapi N40 dengan T20 dia punya objektif dia, purpose dia lain. You kena do fact finding. That's why when you do this, you can propose many things. Because you tak tahu dia nak education ke, dia nak income protection ke, dia nak cover hutang ke, you never know. So saya ulang balik buat formula yang digunakan oleh normal living digunakan sebagai apa? Dipanggil sebagai apa? Action. A is for what? Aspiration. Maksud kita tanya dia, nak tak? Would you want to have this? Dan siapa tak nak kan? Semua orang jawab apa? Yes. Bila cakap yes, dia pergi dekat sini. So apa you dah buat in order to make sure that your family have 2 million? Apa yang dah buat in order to make sure that your debt all will be paid upon your dismissal? Apa yang dah buat untuk make sure that your education fund for your children is sufficient? So tanya dia balik. Dia kata dia dah buat gini. Dan lepas tu kita jawab apa? A, C, T is what? Take away the dream. Cara, mula puji juga cara dia buat tu okey, prospek. Tapi saya bimbang, saya worry dengan buat macam tu saja mungkin contohnya that fund cannot be guaranteed apabila family dibutuhkan. Take away the dream. Lepas take away the dream is what? Imply concern. Imply concern maksudnya kita empathy. Saya faham tu ramai orang berfikir nak buat simpanan pendidikan dengan cara macam ni. Sebab mereka tak tahu sebenarnya ada cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih pantas, lebih murah untuk create education fund. Oh, is what? Okay, kalau ada satu plan di mana boleh bagi gini, it says that cover you as a depositor atau sebagai payer, who you want to listen. And is what? Now only then you sell that. Lepas tu biar dia close lah. Okay, after that, okay, bismillah. Okay, another thing that I want to share with you is yang saya cakap tadi, farming versus hunting. Nak jadi ahli kena buat sikit extra work kan. Selain, okay, how frequent you communicate with your clients? How frequent? How many of you yang ada broadcast list WhatsApp untuk klien? Itu wajib kena ada. Tak kisah klien berapa orang. Okay, other than broadcast list, okay, how frequent you sending a message to them? Broadcast ni satu. Tapi how frequent you text them? Dibagi dia info setiap minggu. Okay, contoh kalau siapa yang ada broadcast list, biasakan yang pertama jangan menjual sahaja dia. Okay, marketing
zaman marketing ni 2.0 ni, dia kena banyak memberi. Kena banyak apa tu buat? Memberi. So siapa yang ada broadcast list, make sure that you bagi apa? You bagi info. Info tentang apa? Info tentang berkaitan dengan kewangan. Walaupun tak directly tentang takaful, tapi berkaitan dengan kewangan. Lepas tu, apa lagi nak broadcast? Ini bukan nak menjual, memberi info. Lagi tentang apa? Apa yang orang suka dapat? Suka baca. Tentang apa? Yes, tentang motivation, tentang aspiration dan sebagainya. Tapi jangan spam dia orang tau. Jangan setiap hari. Okay? Mungkin seminggu sekali, 2 kali, paling banyak 3 kali buat broadcast list tu. Okay. Other than that, sekali sekala, after 2-3 minggu, sekali sekala boleh buat sikit apa? Promotion tentang new concept, tentang new plan dan sebagainya. Kena juga ada benda ni sebab apa? Ini adalah call to action kita. Kita nak business. Okay. Siapa yang ada broadcast list, sila buat macam ni. Kalau tuan-tuan rasa I'm comfortable to send to my client seminggu sekali, it doesn't matter. Do it. Jangan pegang dia orang dalam tu tapi tak buat apa-apa. Sebab apa kena faham kan? Selain dari tuan-puan jadi penunding mereka, mereka juga ada penunding lain. Ramai lagi ejen dekat luar yang mungkin tahu nak menjaga kolam dia. Ini yang dilakukan oleh Puan Winnie, macam mana dia jaga kolam klien dia. Sebab kalau jaga kolam ni elok, besok kita nak kes, nak mancing kat mana senang? Kolam ke laut? Senang nak mancing kolam. Sebab kita dah enough info kat sini, kita dah belai dia kat sini, kita bagi info dekat sini. Sebab dia orang suka ni. Kalau kita bagi info tentang kewangan, motivation dan sebagainya, dia orang suka. Yang suka. Contoh isu yang last few months tentang hibah 1 juta yang tak boleh yang ada kontes kan, betul? Apa benda yang dapat belajar dari insiden tersebut? Kan biasa kita punya sales pitching kan, hibah tidak boleh dicabar. Tiba-tiba siapa yang masuk tu? Siapa rasa macam? Macam mana ni? Aku diajar hibah tidak boleh dijawab. Tiba-tiba satu hari mahkamah sivil membatalkan benda tu dan mengarahkan duit tu dibayar mengikut faraid. You rasa macam mana? Apa perasaan? Senang tak? Apa yang aku buat ni betul ke tidak ni? Betul? Tapi apakah positif thing yang kita boleh belajar dari instance tersebut? Saya kebetulan berada dalam satu grup dengan ejen tu. Because kita ada satu grup industri focus group. Dan ejen tu you tahu kan daripada company mana kan? Daripada company yang naik bukit, naik bukit tu kan? Janganlah terus terang. Kan? Kita bagi kiasan dia. Okay. So kebetulan saya ada satu WhatsApp dengan dia. So saya tanya dia, actually what really happened? Okay, one good thing saya dapat belajar adalah as far as takaful company is concerned, did they pay? Yes, they pay. There's nothing wrong with us. Dia meninggal, kita bayar. Apa masalahnya? Masalahnya bila keluarga tu si mati tak ada anak lelaki kan, dia tak ada lelaki. So bila tak ada anak lelaki, who will be coming into the picture? There will be siblings, betul? Siblings. So that's the reason dia jadi. Dia begitu banyak positif thing berlaku yang prospek kita pun sebenarnya bila dengar berita tu dia orang macam pendek tak? Kau cakap dulu lah, sekarang tak boleh dicabar. Let me tell you this lah. You ask all the lawyers, saya lawyer. To be frank, apa sahaja boleh dicabar. So jangan guna kata
Kifah tidak bercabar. To be frank, anything in this world can be contested. Even hukum Tuhan pun kadang-kadang orang sabar. Ini pula hukum manusia. Tetapi bezanya apa? Sebab kita back it up by what? By IFSA 2030. Nak cabar boleh, tapi we are supported by IFSA 2030 jadual ke bagi QR kita dapat jadual ke 10. Takaful aja kena ingat. Yang benda lain ingat tak? Jadual ke 10 IFSA 2013. Najib Bayu kan kaya lah, dia kena QR 10 kita. Okay, alright. So, that's why perempuan kena start farming. Sebab sebelum kena start farming. Jaga prospek elok, jaga klien elok. Sebab masa macam bulan 11 kita nak cases, maka kita kena pergi cari orang lain. Paling senang masuk kolam ni pergi mancing. That's what teacher Winnie buat. That's why dia maintain 10-15 kes setiap bulan. Ya, nak tanya soalan? Yes. Tak terlambat untuk bermula. Okay, very good question. Dia macam ni, satu hari kita bangun kat rumah kita, nampak jiran kita ada tanam pokok mangga, dah berbuah dah. Dah masak, dah boleh makan. Kita belum tanam lagi. So masa terbaik bila tanam sekarang. So there's no best time. Now is the best time. Boleh buat. Okay. Now, satu lagi benda free, saya bagi benda free nanti, insyaAllah kalau ada masa saya dijemput lagi, saya share benda yang lebih sistematik. Tapi ini benda free dulu yang boleh cuba. Sampai ada 100 klien, 200 klien boleh buat ni. Ini cara tak belai ya. Pakai this website, email marketing provider FOC, free je. Okay. Nama dia MailerLite. Daftar free, jangan ambil yang version yang kena bayar. Ambil yang free dulu. Yang kedua, siapa yang tak nak MailerLite boleh cuba Mailchimp. Dua-dua ni. Dan bestnya apa? Dia akan suruh dimasukkan database. Tapi you all have email client kan? Masukkan dalam Excel dulu. Lepas tu register dulu lah. Lepas tu sediakan Excel, email client dengan phone number dia pun boleh. Daripada situ dia akan suruh export masuk dalam MailerLite. Okay, masuk dalam tu. Okay, now kita ni, to be frank perempuan, kita nak bagi visibility dia. Prospek kita, klien kita buka phone, nampak Husna punya message. Buka email, nampak lagi message tu. Itu cara kita nak bagi visibility kita tu so frequent So kita guna ni MailerLite. Masukkan database ke dalam MailerLite. Ambil free version. Apa bagusnya MailerLite? Okay, MailerLite macam ni. Dia tak payah email hari-hari. Contoh katalah you nak email dia orang sebulan 4 kali saja. Tapi different content Content pertama mungkin education content, content kedua mungkin motivation, content ketiga mungkin lawak jenaka, mungkin content keempat baru promotion. So sebulan ada 4 content. You set up dalam MailerLite dalam masa 30 minit saja. Bila sampai masa dia, MailerLite akan forward all the email. Kita buat lagi. Okay. Nak bagi apa? Nak bagi klien kita nampak kita. Kalau dia tak nampak you, dia nampak siapa? Sebab you bukan influencer kan? Dia tak buat TikTok pun, video TikTok. Biasa klien akan nampak orang lain. Sebab orang yang berani buat konten TikTok pasal saya syorkan you buat education content, jangan jual. Orang akan follow siapa yang buat education content. Buat macam tu. Allah, saya tak pandai lah sini kan. Dia bercerita. Guru saya beritahu.
sampah bagi kau, emas bagi orang. Kena ingat. Contoh, hibah Allah. Semua cerita pasal hibah. Bagi dia sampah hibah. Medical card sampah, kan? Tapi bagi orang lain emas. Buat dia konten biasa-biasa tapi berbentuk apa? Education. Jadi tuan-puan gunakan Mailchimp, Mailchimp atau Mailchimp untuk apa? Untuk reach out to your client dan prospect. Konten sama, cuma bezakan bunyi lain, bunyi lain dan konten yang sama. Boleh tak boleh? You never know konten yang mana akan bagi bisnes. Dan benda ni boleh automatic, tak payah buat manual, dia auto. Set dia di jalan sendiri. Sebulan sekali dia set, lepas dia jalan sendiri. Best ke sangat best? Best ke sangat best? Okay, alright. So sebagai akhirnya tuan-puan, saya nak tuan-puan betul-betul serius kali ini. Sebulan 2 bulan ini tinggalkan aktiviti yang tidak memberikan hasil ataupun contribution towards our result. Remember, okay, whatever you do, always give berapa? 100%, except for donating blood. That's why kenapa tuan-puan, sebab kejayaan kita ni sebenarnya tuan-puan bukan untuk kita je. Untuk siapa? Saya rasa tuan-puan berada dekat sini ada sebab dia. Ada yang kat belakang tu ada hutang, ada yang kat belakang tu ada family yang sangat mengharapkan, kan? Ada yang dulu pernah jatuh, bangun balik sekarang. Ada yang dia keluarga susah. Betul tak betul? Masing-masing ada kita punya sebab dia. That's why kita tak boleh nak kecewakan orang yang mengharapkan kejayaan kita. Walaupun rejection kita sangat banyak, walaupun kita punya cabaran sangat banyak, tetapi mereka yang mengharapkan kita untuk berjaya. Of course, people from Prudential team, Azrul, Cik Rahman, mereka untuk mereka yang sangat mengharapkan kejayaan as a company, as a group, yeah. Dan of course, it comes down to a very simple thing. Whether you nak capai PWP, Star Class, MDRT, it comes down to a very simple thing. How bad you want it. You nak betul-betul ke dapat pun tak apalah, tak dapat pun tak apa. Dia tak boleh. Nak betul-betul tak? Dari sebelah, hang nak betul-betul tak? Jangan main tau. Yeah. That's why tuan-puan, saya sempat communicate dengan few leaders here, dan sempat mereka merakamkan doa dan ucapan mereka, sebab ni pun kelas terakhir saya untuk program ni lah kan. Mungkin lagi program lain yang mungkin dia mengibat lagi, kita tak tahu lah kan. Tapi untuk program ni kelas terakhir, dan to be frank, saya sangat mengharapkan dia belajar dan jangan perang, terus buat apa? Terus praktiskan. I'm here to help and to support all of you based on my experience. Ilmu tu milik Allah, but mungkin saya diberikan sedikit kelebihan untuk berkongsi dengan anda semua. Dan mungkin jadi satu kebaikan untuk anda dan kebaikan untuk saya juga kan. Jadi tuan-puan, it comes a very simple thing. How bad you want it? Itu saya bertanya dia tadi. How bad you want it? Yang jadi hati-hati kan? How bad you want it? Or it's just a wish? So saya tunjukkan, saya share dengan tuan-puan sikit some of video clips, probably the some of the leaders here yang mendoakan kejayaan anda. Mungkin bukan leader anda, tapi mereka adalah satu tim di Prudential BSS Singapura yang mempunyai aspiration yang sama dengan anda semua. Yang pertama, kita sudah. Hi, Assalamualaikum everyone. I'm Ali, and if you have shown what it is to really to stay focused and to serve your clients with genuine care and passion. NDRT isn't just about the numbers, it's about commitment to excellence, professional growth, and impacting lives through the work we do every day. I see the long hours, the calls, the rejections we take to opportunities, and the way we keep going even when it's tough.
let's keep that momentum, keep serving, keep believing, and keep shining. Let's make this NDRT journey one to remember for you, for your clients, and for our agency family. I am so proud of you all. Let's go get the NDRT. Siapa punya leader tu? Siapa? Okay, alright. Now, ya, Abang kita. Assalamualaikum dan perjuangan buat semua pejuang hebat MDRT Baras. Saya menjadi rumah saya ni agensi manager menjadi. So alhamdulillah saya amat bersyukur dan bangga kerana didukung oleh good business itu berada dalam program ini. Sejujurnya dari hari pertama saya menjadi program ini, saya sudah rasa aura dan tenang luar biasa dari setiap sisi. Ilmu, pengalaman, semangat, semuanya membuka mata saya tentang apa artinya sebenarnya perjuangan dalam dakwah. Kita bukan sekadar membuat polisi, kita sedang melindungi nyawa, masa depan dan maruah keluarga orang. Dan apa yang kita belajar di sini bukan untuk disimpan sebagai bekas. Ilmu ini mesti digunakan sebarkan dan kita jadikan dengan pakar untuk merealisasikan impian menjadi kita bangsa. Kita juga ada tanggungjawab besar. Tarik lebih ramai lagi berjuang untuk sama-sama sampai ke NDRT Baras. Kerana kejayaan sebenar adalah kita sampai puncak seorang diri, tapi kita bawa lebih ramai bersama-sama NDRT. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan, terutamanya siswa ini, Coach AA, Tuan Azrul dan seluruh tim BSN yang banyak membimbing dan membakar semangat pada kita. Ilmu memberi konsisten kepada tuan, tapi pada waktu itu kita fikir yang buat dan buat semua pejuang yang masih rasa perjalanan BSN itu jauh. Jangan risau, anda mesti boleh. Bila kemauan kita tinggi, Allah akan tunjukkan jalan. Yang penting, jangan berhenti, jangan menyerah, teruskan melangkah. Kita semua mampu capai NDRT. One day, and everybody. Terima kasih tuan-tuan dan terus berjaya dan membimbing kami. Semangat. Okey, inspirasi saya datang dari tiga elemen. Okey, elemen yang pertama daripada keluarga saya, which is saya ingat anak-anak saya sekarang sedang besar. So itu merupakan satu keamanan untuk saya lihat mereka bekerja pada masa akan datang. Berkesinambungan juga dengan strategi Malaysia, which is protect under family. Okey, elemen yang kedua datang dari klien saya, which is saya lihat dengan satu moto, we grow with our client. So dekat sini kita tengok klien kita ada yang baru kahwin, ada yang melahirkan anak, ada yang baru mulakan kerja, ada yang mulakan bisnes. So dari situ kita tengok polisi yang mereka ambil dengan saya dapat membantu mereka dari segi untuk menjaga status ataupun taraf kehidupan mereka. And then aspirasi saya ini yang ketiga adalah IT, which is ini pada macam support. So kita ada people, kita ada driver, kita ada bakar, kita ada strategi. So sama juga dalam itu, so kita membentuk satu pasukan yang hebat. Di mana kita bukan nak asaskan siapa yang paling lagi, tapi kita nak bentuk siapa yang konsisten menjaga garisan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syazan Masri. Saya seorang manager 2 di Kali Baru dan juga di Malaysia. Saya berada di industri yang hampir setengah tahun, cukup dalam tahun 2015. What inspired me this year is to become somebody yang people dalam keluarga saya, people dalam tim saya, people dalam kalangan klien saya untuk membuktikan yang Virgin MDRT memerlukan pengorbanan dan juga berbagai pengorbanan untuk membina legasi yang diberikan kepada anak-anak saya. Membinakan menjadi MDRT bukan sekadar membina legasi, tetapi memberi seluruh kesempatan akses kepada seluruh rakyat Malaysia. Hi Papa, Price, still recording from the UK. Despite my program being my bachelor's graduate result, I really apologize for that. It's still raining outside, so I have to make do with what I've got. So I'm here to tell you that you're my inspiration to work hard every single day, which is my studies and my PhD. Because I always see that you're
physical meetings, Zoom meetings, all of that. But that not being a really bad thing. But it really tells me that you're really working hard for your family, and that really makes me want to work hard for myself even more. So I really hope that your health is always in good condition and that you find successfulness in your career. And I always think that you're always in good, tip-top condition, you're in optimum health, and perhaps that you're always determined to do your work. Because it's usually the other way around. Parents say me at the time that you have to give me a pass on this one because I really hope for my deepest thought that this praise will reach you. So that's it, and bye-bye. Honestly, on the very first day I've seen how passionate and hardworking you are. You really give your all to this. I still remember when you were starting, you were so focused, planning everything from scratch. You even made a special corner at home just for work. Something you had never had done when you were an engineer. That just shows how serious and committed you are to doing your best. I know your schedule is crazy, weekdays, weekends, day and night, but you still make time for us. You never forget to take us to eat, or go shopping, or just to have our little family get-togethers. It means so much to us. I know it's not easy, but you managed to balance everything. You've shown us what determination really looks like. I'm so proud of you and everything you achieved. Hopefully, next year, you'll take us somewhere further and stay longer for our next family holiday. You deserve that break, and we love to spend time with you. Anyways, congratulations, Papa. Keep growing, keep shining, and remember we'll always be your biggest supporters. Love you so much. Is he here? Okay, you have a great family. Yes, bukan one more reward for the amazing performance dan juga achievement. Dan of course, saya untuk seterusnya ni saya nak jemput anda untuk keluarkan food masing-masing. Boleh tak keluarkan food masing-masing? Dan saya nak tuan-puan bagi satu message. Janji, aku janji your pledge to somebody yang would like to see you successful in this career. Ada tak seseorang yang sangat special dalam hidup you? It could be your spouse or spouses, it could be your children, it could be your leader, your friends I don't know. I want you to send a message to them, one message that you have to tell them. You would like to tell them that actually today, Aini, Ulani, you want to prove to them that actually by December nanti you will achieve some incredible result. Send this message to them. I'll give you 2 minutes to slowly hayati message you that mesti tekan apa? Send. Jangan send that easily. Send a person special that would like to see you successful. Silakan.
Duit sendiri. Dia minta beli dulu desain model. Desain dulu pasti. Belilah nak cik lagi lebih 300,000. Boleh. Dah biar. Rupiah boleh tak boleh. Soal tak kisah. Saya tak kisah. Saya dah tak. Video ini dari isteri kepada Sadiq Arshad. Where is Sadiq Arshad? Ada kan? Sadiq Arshad? Okay. Isteri dia nama Bella. So kita tengok, dengar apa yang dikongsi oleh Bella. Oh, okey. Buat sambil salah. You jangan pernah takut gagal. Setiap apa yang you rasa sedang ke, itu adalah satu cara untuk belajar lebih baik. Dan kejayaan semua memang satu proses yang sangat perlahan. Tapi jangan give up, jangan berhenti. And I selalu doakan kejayaan you. Okay, all the best. Wow, so sweet. Right. Kita saya nak invite Puan Muhammad Rizwan ke depan sekejap. Sekejap. Puan. Tepuk tangan untuk beliau. So, leader dia? Ni dia. Yes. Come, leader. Okay, anak-anak Puan di UK. So okay. So saya rasa bila boleh hantar anak pergi UK kan, kita pun hantar anak UK tu kelang kan. Tapi boleh hantar anak UK, saya rasa ini semua daripada hasil bisnes cakap tu. Okay, tahniah untuk mereka berdua, leader and leader. Dan I was told that actually she's already achieved 750,000 so far, DPC.
740,000. Okay. Dia tengok anak yang saya rasa apa tahu ni kamu anak dia. Yang sudut tu 2001 umur 23 24. Dia sudah 24. Saya baca ini 24 tahun dah. 21 tahun. Oh dia sudah tahu. Oh. Gimana? Satu peraja kan? Tak confuse kan? Tak ada. Kita tengok benda confuse. Okay. So firstly, probably your gratitude towards your leader and also people here that I believe you are so experienced that you have earned a lot actually dan berhasil banyak. So what is your word of encouragement to our friends here? Okay, firstly thank you Tuan. Okay, Alhamdulillah lah. Saya sejujurnya saya cakap saya tujuan bidang terkapur ni pada usia yang lambat lah. You tahu umur saya berapa masa tujuan 46 lah. 46. Jadi saya jumpa Tuan Haji Fahim 20 years ago because dia ada agent saya pada tahun 2002. And dibayangkan dah 2 tahun Tuan Haji Fahim ajakkan dia ajak saya tak suka. Tapi you say no lah. No say no. And then I say my wife tak bagi. What were you doing prior to this? Saya engineer and then saya business juga. Business engineer. Okay. So dah tempoh tu saya leket lah sebenarnya saya leket lah sebagai seorang agent. Sejujur saya cakap. Pandang rendah lah. Rendah. Kita belajar bagus tapi at the end jadi salesman kan. Tapi apa yang saya cakap tu, apa yang saya cakap pada 20 tahun lepas tu saya ludah diri saya sendiri lah. Saya makan ludah tu lah. Ludah ke langit lah. Jadi macam lah. Tapi sedap tak ludah tu sekarang? Sedap tak? Apa yang saya cakap sini dan tempoh tu saya 3 tahun alhamdulillah rezeki saya. Tapi saya bercakap saya rasa puan-puan lebih muda dia, lebih umur lebih muda, tentulah lebih muda kan. Okey. Saya percaya rezeki tu luas. Okey, rezeki luas. Buat sebaik-baik. Sebenarnya kita dalam satu kerja, macam saya kerja kilang dan kerja bisnes, saya dapat macam tu je, kerja tu macam tu je. Tapi dalam kita punya apa nama tu, income infinity kan. So sebenarnya kita dalam berada di posisi yang betul sebenarnya untuk dapat income lebih. Apa-apa kerja pun orang cakap tu income lah kan. So hari ni saya percaya korang datang hari ni sebagai MBRT ni kita nak try untuk kecil MBRT kan, betul tak? So untuk itu saya rasa kita kena kalau saya pada umur macam ni boleh MBRT, alhamdulillah MBRT, anda semua mesti boleh lebih boleh daripada saya sebenarnya. Rasa boleh tak? Mesti boleh. Okay. So what did you expect that there will be some recorded video from your side? Langsung saya zero. Saya tak tahu langsung. Saya tahu langsung. How was your feeling when you actually witnessed that? Saya rasa semangat lagi. Sebab bila anak saya cakap macam tu, dia appreciate apa kita buat, kita nampak hari-hari kita bekerja kan. Kita jadi sungguh. At the end, apa yang kita kerja ni, kita balik pada family kita. Saya lah. Saya satu cakap kat sini. Anak saya pergi belajar kat sana kan. Kalau saya bekerja makan gaji ataupun saya self-funded kan? Tak, dia actually marah. Oh marah. Kalau saya tak dapat ni, walaupun dia marah, tapi saya mula-mula saya dapat juga. Banyak. Kalau willing to share dalam berapa? Tu dalam at least dalam 1,000 pound itu. 1,000 pound. Pound rupiah So bersama dengan 45,000 ringgit Malaysia lah sebab dia bila kat sana dia nak juga kat UK tu mula kan. So apa yang saya cakap, kalau saya tak ada rezeki dalam bidang ni, saya tak mampu untuk support dia lah. Alright guys, beri tepukan untuk Puan Hanifah dan kesempatan mengatur kepada leader kesayangan beliau. Yes, silakan Tuan Jawin, pegang Tuan Jawin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik. Oh ya. Apa energi tak ada kan? Lagi sekali. Apa khabar True PSN? Nak cakap apa
probably the way that you see him growing. Because I'm very proud throughout the journey as a leader, apabila kita berjaya develop people yang successful, okay, and be artists and above, okay. Jadi saya nak share doa je sebenarnya. Doa. Saya ada doa. Doa ni sejak Siapa nak doa? Siapa nak baca belajar doa? Okey, silakan. Siapa yang pernah tengok saya punya TikTok, Facebook, dia tahu lah doa tu. Dalam doa saya setiap hari, jom kita doa sama-sama lah. Boleh jaminkan dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, datangilah kami dengan ejen yang sangat berkualiti. Amin. Yang mampu untuk menjadi pemimpin yang hebat dalam agensi kami. Amin. InsyaAllah. Amin. Okay, doa ni setiap hari saya doa. Dapat tak? Dapat tak? Dan Tuhan menghantar daripada tahun ke tahun dihantar seorang, dihantar lagi. Okay? Macam tu. Apa yang saya dapat adalah, saya rasa doa tu berkesan. Betul. Sebab kita minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Jadi satu benda yang saya nak highlight lagi satu, kalau kita nak jumpa ejen yang macam ni kan, nak jumpa ejen yang berkualiti, kita sebagai leader ramai kat sini, kita sebagai leader kena get ready dengan kita punya knowledge as a coach. Because yang datang tu dia akan hantar, tapi kalau kita tak alert ataupun kita tak ada capacity untuk coach them, mungkin orang itu akan berlalu begitu saja ketika orang lain ataupun dia rasa tak jauh. This means the law of attraction and vibration tak berlaku kat situ. Jadi saya sangat mengharapkan semua leader improve our skill. Okay? Training and coaching skill. Training satu, coaching skill pun kena ada. Okay? Boleh buat tak? Boleh. Okay, so bukan mudah untuk Haji Wahid dan Pak Ridwan. Haji Wahid saya nak appreciate dia walaupun dia senior SAM, senior agency manager yang telah develop berapa orang leader? 50 leader, kan? Legend lah. Tunjuk cari tunjuk semua. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Ini bersama. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. What? You see? Ilmu, kalau kita panggil sebagai ilmu ni, dia macam ni tuan-tuan. Jahil akan datang apabila datang dua perkara. Pertama, jahil akan datang apabila kita berhenti belajar. Jahil akan datang apabila kita rasa diri kita dah pandai. That's why saya sangat respect kepada both of them. Walaupun pencapaian yang hebat sebagai leader dan juga ejen, mereka masih berada dalam kelas ni. Tepukan dulu untuk mereka semua. Thank you so much. Okay, dan seterusnya dalam masa mungkin 15-10 minit, janjikan saya janji nak tuan-puan mungkin ada soalan nak bertanya lebih kepada tuan-puan punya tanggungjawab, role and responsibility as a agent. Okay, kita nak menjemput bersama kita di podcast daripada jauh Seremban Negeri Sembilan. Dipersilakan 25 time MDRT Puan Winnie Hospital. Silakan. Tuan-tuan tanya dia sebab dia kata kalau boleh dia nak you all tanya soalan. Boleh? Okey, silakan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, it's good to be here again today to see each and every one of you, and congratulations. Ada 16 orang yang dah achieve MDRT, right? Betul? Congratulations, well done. Okay, terima kasih responsibility. Okay, so any question for me? Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Apa-apa je lah. Okay, how many days kita before? Yes, okay. Boleh bagi mic dekat Assalamualaikum Puan Winnie. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Puan Winnie dan juga Sifu yang telah mengajar kami beberapa bulan sehinggalah ke hari ini.
Jadi ilmu yang diberikan saya rasa cukup banyak daripada ilmu knowledge, produk, everything termasuk dengan skill. Cuma untuk penutup pada malam ini, pada hari ini saya nak minta Puan Winnie kongsikan apakah seni untuk minta duit daripada klien. Maksudnya kita dah present, dah closing, nak minta duit tu mesti ada dia punya seni, especially bila kita untuk closing big case. Minta Puan Winnie tolong kongsikan. Okay, thank you very much. Yang bertanya tu namanya? Nama saya Suryana. Suryana. Thank you Suryana. A very good question. Okay, seni nak minta duit ni sebenarnya datang dekat sini dulu. It's your mindset. Okay, because each and every day kita embark our journey, okay, untuk memulakan kita punya perjuangan lah setiap hari. First of all is kita kena align dengan kita punya purpose as an agent. So what is your purpose? Now, for myself, okay, my purpose is very simple. Setiap hari saya akan memikirkan macam ni, what if this thing happen? What if that thing happen? So my job is very simple. I just want to sell the peace of mind. Okay, apabila kita mempunyai mindset yang macam tu, maknanya kita akan menggunakanlah skill yang si ajar tu untuk buat apa? Untuk make them understand apa benda yang kita cuba sampaikan supaya their future needs are secure. Betul ke sangat betul? Okay, now the moment dia dah faham, okay, tidak akan ada berlaku rejection. Sebab apa? Kita dah juga dapatkan persetujuan dia di mana kenapa, apa sebabnya, what's the reason dia sign up, contohnya apa ni, hibah polisi untuk apa, sekiranya berlaku apa, what if. So we are already selling the peace of mind yang kita dah setkan dekat dalam dia punya, the mindset has been set lah, okay, for him. Jadinya yang membuatkan isunya kat sini, yang membuatkan ramai susah sangat ataupun a bit reluctant untuk nak ask for premium, sebab itulah contribution tu lah penutupnya, betul, adalah diri kita sendiri. Okay, I am not sure kenapa, tapi itu adalah isu semasa lah, situasi yang berlaku di mana ejen sebenarnya sendiri yang susah nak buka mulut dan minta. Kecuali